The assassination conform me some to Reverend Gold, Misika no, Maripoto, Famisika Ebreme. O promises on the Misika Ebreme. What blocking me lines in not blocking my WhatsApp? Or be a Misika Waho. Who are them blocking me? This is even a criminal act. Abusia, me see the whole Ghana, ye pekalebule woman, obi obu ni papa pa e wo nyamesumu. Ene nsase ho a maame ya oda mensa ho yi. Maame Yeboah siedu. Ena sabi ode Bible akatakata nanim ebu nipa ye de efa so. Abusia, maame Yebu ye nua ba bia fa so anye nua ba ne nko ho. Nipa wa bu fa so de bebre. Edini AdwenepaheneTv aka Nkrata Mukinkon aka Fufokin aka Bema yemfa ne iranim yefom. aka mtwa no mote Mr. No Pressure wodi macha pressure be de be fa. Abusia ye ho ena ye nua ba ya oda mensa so yi. Mesra ye nua ba ba abonten ebedi oyaw ene awerho ebetoto ayampia be kan no kore amami ededi no ewo nsase ensem ho na ene ba ba abonten video no akovara pa na maame no onyampie na sabi nsem no beduru makache ebeduru manim e ma me ka kire sabi ewiase se mema maame no apia abonten because me AdwenepaheneTv de age se ma so mu me so mu a ba bia o hye bia no o se kotobo mu mpa bepie maame Yeboah sedu apia abonten na opie no soro wasade ntro kese aba abonten ba me AdwenepaheneTv me kire ne se sika ne mpo no eye 650,000 million no maame no di beka ho because interest aba so wada ye adwuma untumi ntra Ghana enyusu nyankopon din apobo enokore ka eni musunti no obi apeso kuta Bible edi bu ni pofa so ntene so ot Ghana na so hu sa maame wei no ka se wo ye nyankopon nipa menjini ni da oboa bronsam mpo mfa no maame wei bronsam mpo enfa no ena wo san ye nipa bia ne kasa ye hatu maame ne kasa ye hatu nto ahyeda eda kata na nim sa wonde otu awale fofo onia futuo bia ede mawa a wo ye wale ni obegu awale ye maame no ono ngasa awale otenwo na bon maame wei awale otenwo na bon kan ba maame wei agya ono no de wo se ono de odi nyankopon akata nanim ebe hele baba abuso won se nua be ba abonten ebe sun ye eda awre wo se beto abonten ka maame wei se be oye obi a waje obi sika na wasa block ni pa no na ye ka asem na o sa feel proud da fe na maame wei nim gu ase no ba beje abuso maame ebe twetwetwantro ne enkote maame nanum nsem emra ne ye ba obehunu the way AdwenepaheneTv sabi ni pa adwunum edo ene de ebe kire mo eda to aso level. But anytime whenever she calls me, she wants to insult me. And I'm in swing, they say, my man, attention, tell them me block you. But me one account number. Me see anytime be on Munya will be on Vanamra. Or Toman and I'm a massacre camo. So Miss Minyo be I assassin one beton, one the Nina by as a surveyor. And I need any be assassin. In your coin, may just say, no more Gusulina, made the Nina, Omunia. To me, the assassination conform me some to. Okodu was your mission friend of us, your friend, not so some power free. To me, you'll be top, I thought, making sick of them. I don't know, best would do matter, but it's not one of some of the things that I would want to react. When person money hype, bye until when you finish. Maame, what was Sumunsem? Wanga sano video na ye no. I'll be ma sa comment no. I would peer abonten. AdwenepaheneTv a ball tuja. I will go when you must see. Maame, once a wanga sa what room to. Asa no oppose for nsem. Men tra ha enyo wanum. Obi a waton asase eda ma obi. E wo my Ghana mu de. Na edi 1 year esi de se nipa ne san ba wo so mpa asase no. Na ka de minim ne se ma to asase wo ho. Na wa provide bibi adama me a. At the end of the same asase na meton asase no eda ma obi. Because me kuta papers bibia. Ti maame de woto a wo kan. Se nipa no to asase no. Wa kwa ba se eya time on pass asase ne biem. Nti nipa no kope obi na obi meto asase maame. Sabi nipa nya akura asa o. Okote sa asem ni mpanyima asem e wo kuro be so. Na se woto ni nua ba ne ka so abu na fa so no e no kora. Wo bu nua ba na fa so maame me AdwenepaheneTv me ka kire se onya nyankopon nipa. Bronsam mpo no empel on no side because adwene kita wo no enye sabi obu oba tan wo ye oba tan a wo ma
na wabu yonko baatan afa so na ye ka o se maame asase nye na da hoyi asase a wo ka ho asam yi asase ye nua ba ne course no e no ye sa video we nyina wo nti maame asase ne enye na obi e de pillars abiode wa asase no so no enne obi asisi pillars e wa asase so no e hwan asase ba ako maame we di dwa nanum etoto ayampia na me won asase na me won asase maame sa so won asase nti sabi sa asase particular no nko ana opese nua ba no ko probi mla na ton ansana ye nua ba na nya nsika na fa people se me nua ba no maame so the people no e me nua ba ne na me adwenpan ne meto asase no etie nua ba ne ka maame abu asedua se wo se na okra na wo ka na wo Nyankopon nipa na se wo mbue nua ba ne fa so a fa people no e me nua ba no me adwenpan me pa asase ato meto afre nua ba no munya mu ni papa bia e na mudi ebi mu sisi Ghana ho e na why wadwene se e na me celebrate maame yabu asedua wo celebrate na wo ye no ye ho e wo ho ani so maame yabu asedua e wo celebrate sem na wo ka no ye nsa obi anu wo celebrate wo obi ama me celebrate wo maame meseme boto ja ama wa hwe ya wo da kra wo so da ya mejire wani so me adwene pan ne me boto ja ma wa hwe ya wo da wo mejire me picture kwa de twa wani so ahia because wiase a mete no obi a mechiri sese bi nipa no eto no wo se sikasem ho oden na wo bu no yonko efa so hwe de we ania bai ade o haw ene pressure be kasa ebusua wa bia wo hu video no ye hwe first video enia ba no e ba abonte be yeye adwen pan ne be bo maame no tuja maame na pie betoto sa ya mpia no ye hwe enia ba ne mra na wo your batan a wo be feel enia ba no pains Joyce Asiedu, Maame Yeboah. You claim you're a woman of God, but you are not. You don't have empathy. You don't have dignity and integrity. Who your bad time? Say na me your bad time. Now what me 650 million, Maame Yeboah. And ka wo be dwen ho say, abai you wana imagine sika say ya media. You don't care. Who dey say what dimension? Woman of God, what dimension mu? What da edidi? I have the receipts of the land. Who say me to asase wo ho? Me ya transfer. You told me say ending of February the misika bebre mo try alert memoir. Asa now misika emaye. Funny face abeka wasem. People thought say na funny face oboa, but the boy was right. Once all the be edime. Would it be ayame? Misika no ewa. I have you gave me receipt. I still have the receipt. Every audio, every phone call I made with you, Becca said your name. I recorded everything. Wow. Maame Yeboah, Joyce Asiedu, Reverend Gold, Misika no, Maripoto, Famisika Ebreme. O promises on the Misika Ebreme. What blocking me lines in now blocking my WhatsApp? Or be a Misika wo. Who are them blocking me? This is even a criminal act. Any number me different. Who tell me voice? Now I'm blocking line. Who we all see me do what them? Now Misika wo na. Who misbehavior at me? What were you expecting me to do? You want me to die and leave my children, right? Meanwhile, yours are alive. And now who enjoy? Who did namni ndiani akesiye? Memoir. You say you're a woman of God. Have some empathy. Have some dignity. Transfer my money to me. I have all evidences. Every hardcore evidence, I have it. Oh, peso biya better and come for me. Sika, I send me Maame Yeboah. And yes, sir, and yeah, better. 650 million is not a joke in this system. How the way any about no door yaw kasa. We no back door. Afraid na maame ye betchero say sabi ewiaso tiwiase a di nokre won ni nokre o the Bible na katakata wanim e na nipa ne be use udin o be use udin for fame for what maame na udin be na kitawa o be use udin e de ko pe fame adwenpan ne me ka kire say maame Yeboah Asiedu ye nuaba ne hia sika na asem no o ka say I went to fanko police station as post for na sabi asena be dim nsem no se ma hwa dototo mu no mayi na ma amfa no ma nguna kwan mu a ye betwemu nyina ma ba social media abebomochi. This time no mercy because we are bad time now with a Bible now the bu ni papa so o peska e da see prayer camp meboa maame sabi otuo asonda akra ni bi afei na wusi bi nti why do say so bu ni papa so nti maame we abrochire for munye extra careful maame we say won
Abrochire for my be na my too desperate. I too for muntie no. Monye extra careful. And out of my Ghana mususwa. Na se o pass asata uma mi we adwane. O te Ghana na se o pass asata uma mi we adwane because Maame no asem Ɛxp0se no. Maame no asem Ɛxp0se no big time because ono kire say obi ato asase on ho one good year. Nipa no pass asase no. Nti nipa na ba so ohia no sika. Na sabio ka nipa ne kuta pipesa. Esi de so san ba wo ho so ohia sika. Nipa ne kuta pipes e wa asase no ho a ebeda na oba wo ho. That means wa fraud woman no. Wa fraud no. Because receipt ni bibia ekuta enu aba. Transactions o ye nyina kuta no. Enti ade ntina wo be kasa enu aba no ko po obi from na. Tama Maame na wo pay scan de no one de sweetheart. And then they wa blocking nipa no. Na asem na ba social media na ye kan wo so odi fame. Maame, wo ye obi e ba dwema. Nka tama enu aba na frefre no. Nka wo block no. Ka be friend na tena ase. Na mo sati bibia, but wo you get the gas e blocking nipa ni wie. Na nipa no ba abonte obeka nipa no wo say udin edin papa be ni kita Maame Yeboah do unkuta din papa bia o afi na mbebo tuja ebuso din adwepanye what aso ba so no ahye video na mai said de be ya Ghana mpanyimfo on be hunu na o matima tu anamon e da fa sanse mo se ho ye ntena ase e ma ne bibia na de ko hye Ghana mpanyimfo e na politicians e na we na nipa we mu to man ni mu e se man no wakɔbrɛ enyeska na sɛ bi wo de kɔtɔ agapade e wo bi ho a na nipa na jiusika no atena so e kodu police station a nipa na sɛ mi wodin na sɛ eska na chairman no wayi mu kakra da ma police for no Ghana police for Mr. IGP na sɛ ne o ma ekoso social media anso fa police for no enye airtime kra but ye no ye ba be ka no korɛ e da to fam to ba so a share video no e de e my subscribe to our YouTube channels BeckyTv or AdwenepaheneTv or so atasem na mo follow pages no my BeckyTv arena page AdwenepaheneTv BeckyTv so de e wo honom sai pepe boss o me kan tap send e da ma tap age ma de ku a mo so ya snap so send niska e fara mo no ne e de ko Ghana kwanda tap app no e na me kan fo e da ma rate so ye kama o rate ni e ye rate mu hene rate mu king kong sai pepe promo code abehia e ya AdwenepaHene bugum bunya discount me so me ma remfi AdwenepaHene bugum na bunya discount Maame Yeboah sedu fa yenu aba no sika kokoma no enye sa social media no ebe fno be fast rapture peace out AdwenepaHene otwa supre kwabrafo wa ye kwa bibrim han bafo otwa burumu wode putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi